Test inteligencije. Crnogorac na testu dobije pitanje šta je brže od svetlosti. On napiše da je brža njegova želja da legne čim vidi krevet. Komšija i kosa. Pita Crnogorac komšiju hoće li mu pozajmiti kosu da pokosi travu. Komšija kaže da je kosa slomljena, a Crnogorac mu zahvali jer i onako nije planirao da radi nego je hteo da proveri ima li izgovora. Put u Podgoricu. Vozi Crnogorac auto i stane na sred puta. Prolaznik ga pita šta je bilo, a on kaže da mu se auto ugasio, a mrzi ga da ga upali opet. Intervju za posao. Pitaju Crnogorca šta bi radio da dobije 1.000.000 evra. On kaže da bi kupio planinu i postavio tablu da je zabranjeno penjanje da ga niko ne uznemirava. Oglas za posao. Makedonac piše u oglasu da traži posao gdje se puno sedi i malo radi. Posle 2 dana dobije ponudu da bude čuvar u muzeju spomenika jer se ionako ne pomeraju. Kafa u Ohridu. Makedonac pije kafu pored jezera i gleda u vodu. Prijatelj ga pita šta vidi, a on kaže da vidi svoju senku kako uživa jer on ne može od vrućine. Put za Grčku. Makedonac kreće na more i nosi pun gepek hrane. Žena ga pita što nosimo ovoliko, a on kaže da ne želi da Grci misle da smo došli da jedemo njihovu ribu. Novi auto. Kupio Makedonac novi auto i vozi ga samo u prvoj brzini. Komšija ga pita zašto, a on kaže da želi da auto duže traje jer je skupo plaćen. Semafor. Stoji ciga na semaforu i prosi. Prilazi mu čovjek u skupom autu i daje mu 100 dinara. Ciga ga pogleda i kaže: brate, svaka ti čast da Bog da ti se auto pokvario pa da mi daš još 100 dok ga guramo. Zec. Pita učiteljica Cigu. Cigo, kako se zove muž od Zečce? Zec. Bravo. A kako se zove dete od Zečce? Zečit. Odlično. A kako se zove otac od Zečce? Pa Zečićev babo. Kupovina. Ulazi Ciga u prodavnicu garderobe. Imate li nešto jeftino, a da izgleda skupo? Imamo. Šta? Pa evo ovu kesu iz brendirane prodavnice, u nju stavi šta god hoćeš i svi će misliti da je skupo. Pas sa navigacijom. Slovenac kupio psu ogrlicu sa navigacijom. Kaže da se boji da se pas ne izgubi u komšijskom dvorištu koje je veće od njegove šume. Čaša i 2 slamčice. Došao Slovenac u kafanu i naručio čašu vode sa 2 slamčice. Kaže da pije sa ženom jer vole da dele sve na pola. Šetnja po državi. Pitali Slovenca šta radi kad mu je dosadno. On kaže da prošeta s kraja na kraj države, što mu oduzme celih 15 minuta. 1 strana prozora. Slovenac gradi kuću i stavi prozore samo na 1 stranu. Kaže da ne želi da gleda u inostranstvo bez vize. Brza Ljubljana. Janez se hvali da ima najbrži auto u Sloveniji. Kaže da od Ljubljane do granice stigne pre nego što mu se motor zagreje. Engleska kafa. Sretnu se 2 Srbina u inostranstvu i počnu da pričaju engleski da ih niko ne bi prepoznao, ali se odaju kad obojica opsuju kad vide cenu kafe. Luka na prazan stomak. Srbin u restoranu naručio porciju ćevapa i traži još luka. Konobar mu kaže da je luk skup, a Srbin mu kaže da mu donese onda još mesa da ne jede luk na prazan stomak. Vraćanje duga. Pitali Srbina šta bi uradio sa 1.000.000 evra. On kaže da bi prvo vratio dugove, a za ostalo bi ga poverioci sačekali. 2 puta. Pita pijanac prolaznika gdje se nalazi. Prolaznik mu kaže na uglu 2 ulice, a pijanac ga moli da mu pokaže kojom od te 2 on trenutno ide kući. Lek protiv zaborava. Pijanac pije 5 rakiju i kaže da pije da zaboravi. Prijatelj ga pita šta da zaboravi, a pijanac kaže da je zaboravio čim je popio prvu. Štednja. Kaže pijanac ženi da od sutra počinje da štedi i da će piti samo u gostima. Žena ga pita šta će ako ga niko ne pozove, a on kaže da će onda on zvati sebe u goste kod komšije. Stepenice. Penje se pijanac uz stepenice i stalno pada. Kaže da su ove stepenice loše projektovane jer se stalno pomeraju ulevo kad on krene udesno. Sitna slova.
Piroćanac piše pismo bratu u inostranstvo i piše veoma sitnim slovima. Kaže da to radi da bi uštedeo na mastilu i papiru. Voćnjak. Uhvatio gazda cigu u voćnjaku. Šta radiš tu, cigo? Evo, gazda, berem jabuke. Pa što ih bereš kad nisu tvoje? Ma brao bi ja i tvoje, nego me sramota. Du. Traži ciga od druga pare na zajam. Brate, daj mi 100 dinara, vraćam ti sutra. A cigo, ti mi već duguješ 200 dinara. E pa zato mi i daj još 100 da ti zaokružim na 300 pa da ti lakše vratim. Rođendan. Pita mali ciga oca. Babo, šta ćeš mi kupiti za rođendan? Sine, kupit ću ti onaj trkački auto crveni što juri 300 na sat. Jao, babo, hvala ti. Nema na čemu, sine, samo pazi da ga ne polomiš dok ga guraš po dvorištu. Kamen. Gleda Hercegovac u kamen i uzdiše. Šta je bilo? E, moj kamenu, da si ti čovjek, koliko bi rakije popili. Pomoć. Pita majka Hercegovca. Sine, je li ti brat pomogao oko nošenja drva? Jeste, majko. A kako ti je pomogao? Pa rekao mi je da pazim da se ne povredim. Zima. Pita Hercegovac komšiju. Komšija, je li kod tebe zima? Jeste, brate. A što ne ložiš? Pa nemam drva. A što ne kupiš? Ma nemam para, a i šta će mi drva kad je zima, proći će. Policajac ulazi u knjižaru i traži knjigu o policajcima. Prodavačica mu kaže da su to bajke, a on kaže da mu treba nešto realnije, tipa naučna fantastika. Zaustavlja policajac popa i pita ga šta ima u torbi. Pop kaže da nosi svetu vodicu, a policajac proveri i kaže da je to čista rakija. Pop pogleda u nebo i kaže da je Bog opet napravio čudo. Policajac piše izveštaj o nesreći i vidi da je glava poginulog na trotoaru. Počne da piše reč trotoar, zapne, šutne glavu na put i napiše da je glava nađena na kolovozu. 2 policajca gledaju u mesec i raspravljaju se da li je to onaj isti mesec od sinoć ili su kupili novi. Zaboravljen novčanik. Hrvat ušao u restoran i naručio najskuplje jelo. Kad je završio, rekao je konobaru da je zaboravio novčanik, ali da mu je hrana bila osrednja pa su sad kvit. Pečeno prase. Pitali Hrvata koja mu je omiljena životinja. On kaže da je to pečeno prase jer se nikad ne buni kad ga sečeš. Umro Mujo i Fata mu kod sanduka reče, da Bog da se okren u grobu onoliko puta koliko si me puta prevario. Nakon nekog vremena umre i Fata i dođe kod Boga te ga pita, gdje je moj muž Mujo? A Bog će, Mujo ventilator. Zaposlili se Mujo i Haso kao piloti u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pa krenuli na svoj prvi let. Kada su međutim trebali sletiti na mostarski aerodrom, vidjeli oni da je pista mnogo kraća nego što su učili na obuci. Spustili su nekako avion, aktivirali sve kočnice, zaškripale su i zadimile se gume, a avion produžio preko rubnika, probio ogradu i jedva se nekako zaustavio na livadi iza piste. Jebo majku svoju, kako su napravili ovu pistu. Opsovao Mujo na kraju, skidajući kacigu. Nema više od 1,00 metara. Baš. Dodao Haso, brišući znoj. Al glavno da im je široka kilometar. Mujo se vratio iz Las Vegasa pun para i objašnjava Hasi je. Haso, nema pojma kako se u Americi lako obogati sa kockom. Razljuti se Haso, kupi avionsku kartu i pravac Amerika. Sleti u San Francisco i vidi automat za kolu. Ubaci $, ispane kola, on opet $, opet ispane kola i nakon pola sata, posto se nakupio dugačak red iza njega pridje mu starija gospodja i pita Gospodine, da li biste bili tako ljubazni i pustili i nas da dođemo na red i mi smo zedni, cekamo već pola sata. A Haso će je ljuti to Jok dok Haso dobija, Haso igra. Otišao Mujo u padobrance. Treba on skakati po prvi put, te kaže svom zapovjedniku, sanjao sam sinoć moju tetku i ona mi je rekla da mi se padobran neće otvoriti. Daj ne lupetaj Mujo. Evo ti moj padobran, ako ne vjeruješ da će se tvoj otvoriti.
Skoči Mujo i padobran se otvori, kad proleti nešto pored njega i viče je. Mujo! Ti tetku. Renovira Mujo stan da mu bude kao i kod komšije Sulje iznad njega. Vidio je kod komšije Sulje tapete i ode kod njega i pita ga koliko je rolni uzeo pošto se radi o istoj kvadraturi stana. Suljo mu kaže da je uzeo 20 rolni tapeta. Uze i Mujo isto toliko i kad je sve završio ustanovio je da mu je ostalo 8 rolni viška, te ode kod Sulje i pita kako mu je ostalo 8 rolni viška. Kaže Suljo, pa i meni je. Sastali se jednog dana Mujo i Haso i pričali o svojim ženama. Kaže Mujo, moja žena je pjevačica, a tvoja? Moja je musčarka. A koji instrument svira? Ne svira ni jedan instrument, muze krave. Huso i Haso u javnoj kući čitaju plakat na kojem piše je. Za 1,00 maraka možete dobiti je. Sat vremena nezaboravnog seksa sa najljepšom djevojkom. Sat vremena seksa sa 2 djevojake. Sat vremena grupnog seksa. Sat vremena oralnog i analnog seksa. Huso će Hasi je. Čovječe, ko će je ati 4 sata? Draga mama, mi smo dobro. Bili smo u nedjelju u Doboju na vašaru i kad smo krenuli kući, naišli neki mangupi, mene silovali, a Muju pretukli. Piše Fata mami za tjedan dana, Draga mama, mi smo dobro. Bili u nedjelju u Zenici na vašaru i kad smo krenuli kući, naišli neki mangupi, mene silovali, a Muju opet pretukli. Za još tjedan dana, Draga mama, mi smo dobro. U nedjelju će u Tesliću vašar. Ja bih išla, al Mujo se nečka. Vraća se Mujo kasno noću mrtav pijan kući. Fata ga dočekuje na vratima i odmah počinje da se dere Pijani ko jedna alkoholičaru, sada li se dolazi kući i to pijan. Mujo će. Čekaj, polako da te nešto pitam. Koliko puta sam te ovog mjeseca? 4 puta, odgovori Fata. A koliko puta sam se napio? 1. Pa zašto me ne zoveš je ačem, a ne pijanicom? Sjedi Mujo u kafani i pije ko smuk. Negdje u sitne sate kaže mu konobar da je vrijeme da ide kući. Mujo onako totalno pijan pokuša da ustane, ali istog momenta pade na pod. Mujo, jesam se napio, ne mogu ni stajati. Valjda će mi biti bolje kada izađem na svjež zrak. Uz pomoć stolova i stolica on se nekako dovuče do vrata. Udahni duboko i pokuša napraviti korak, ali opet pade. Mujo, baš sam se nalizo. Srećom kuća mu nije daleko pa je nekako uspio da se dovuče do nje i smjesti u krevet. Rano ujutro budi ga Fata. Bogati Mujo, jesi li sinoć bio u kafani? Mujo, jesam, kako znaš? Fata. Pa zvao je konobar, kaže zaboravio si invalidska kolica.